Hvala vam što ste došli, zahvaljujem se gospođi Maji Astaloš, darodavcu nagrade za najefikasnijeg takmičara. Da krenemo, počet ćemo prvo sa junošama. Treće mesto, Luka Lačević. U njegovo ime primit će tata. Tata, da. Ja sam rekao, ako nije tu, ne treba primiti. Stani, molim te, tu do zasada. Pa je? Ne može tako. Juniori, drugo Dete opravljeno mesto. odsutno, ima preča posla. Dejan Stanović, ni njega nemamo ovde. Ovo će biti izložba tata. Isto, dete ima preča posla. Evo juniori. Pametnije, dece su pametnije. Molim te, stani tu. I prvo mesto, Služi, to mi je posebno sa zadovoljstvo. Nije ga bilo u prolećnom delu takmičenja, a onda se pojavio i napravio dva fenomenalna rezultata. Jedan izuzetno dobar, vrlo dobar, i jedan rezultat gde je imao svih 5 maksima. Toga je automatski izgurano na prvo mesto. Ovim je on najavio da će sledeće godine sigurno biti među prvima za plasman. Da vas slikamo. Nemojte juniore. Dobre. Čudni ovi juniori malo lajča. Malo branati previše. Niste sad morate malo i kritike da izdržite, šta sad? Će foto sam da radi. ovo je to za audiciju, sine, ovo je žiri, a ovdje ćemo da igramo i pevamo. Aj malo da podignemo dramatiku pa ćemo da krenemo na ekipu. Ovo delo iz kampovi. Ekipno, treće mesto. Sasovca i samo kose pa. Molim Voju da u ime modelara, Izvinjam se. modelar, primi Ekipa. čestitam i molim te stani tu pored zastave. Treće mesto. Drugo mesto, Šta biti prvo? to će primiti Nikola Nisi bili dva. Neće, prvo za ekipu Sombora. Aha, a što nije Steva došao, bre? Mi čekamo sredu zbog Steve, ali... I prvo mesto neprikosnoveno, Free Flyer, Koji si popunjao ekipu je. vidi, junior mlade snage kako prima nagrade. Bilo ga sramotno. Što? Zbog onog maila je. Ti čitaš sve mailove, nisi imao snage da pročitaš. Bravo, momči. Su to juniori? A ne, svoje me voje. Ekipe. Nemoj tako brzo da se razdelaš. Ne da bi ciglu u glavu poznaju. Stigli smo do pojedinačnih nagrada. Treće mesto osvojio je bivši selektor koji pokazuje jednu konstantnost u svojim rezultatima, manje više, i sa tom konstantnošću osvojio je treće mesto Brozani Pekar. Bravo, Vaco. A ukupno gdje? Drugo mesto, Daj sam ja. Goran Timotijević koji je grunuo u prva dva kola, a onda u trećem i četvrtom je zastao, tako da ga je u fotofinišu prestigao prvoplasirani. Da, prestigo, pustio sam. A, sa Slovićem, pa mi Tadić ovako ne bi preko. Jeli moja, šta prestigo, ja ga pustio. A prvoplasirani Lazar Lačević, koji je imao fenomenalni završetak lige Ligu, pa... i praktično za nokat prestigao. Ne, pazi, to nije bilo dilema, ja sam rekao da ću da ih oderem. Međutim, interesantno je
To za dva medije! Kad je bilo ono neuspelo prvo kolo, da je on upravo izvukao broj 1. A dobro, naučio si! Stavio sredinu, molim te. Da poštujemo statistiku. A da? Samo nešto da vam kažem, to će vam neki jedan posle. Jel tako, a? Ček da slikaju, poslije da daješ za novinare i tako to. Što ćete činu? Od prvih 6 plasiranih kolegi, odnosno 3 juniora, 3 seniora, koliko se vozi moji modeli? A to? Koliko se mojih... Da ti kažem, i Fiat ima dosta modela na tržištu i Mercedes, pa mislim, opet je petal prvog sveta. Ako me se sete... Ko je? Ovo je posebni. Na kraju, nagrada Astaloš koja ide onome koji ima najviše makseva. Kao što sam rekao, Goran je imao furiozan početak, a onda pad u drugom delu sezone. Međutim, uspeo je, interesantno, iako ga je sustigao Lazar Lačević od Stolaca, sustigao ga je, izjednačio se sa njim u broju maksimuma, ali odlučio pomoćni kriteriju. Pa je ipak Goran uspeo da sačuva ovaj pekar. Pomoćni kriterij, znate šta je? Dobar sam se komšio. Nismo čitali sve da provali toj kriterima, nismo uspjeli. Nikako sme. Pa da znate o čemu se radi. A da vas posjetim, se trudio, ali nije mi uspjelo praviti. a da vas posjetim, posle toga, posle četvrtog kola došlo je državno prvenstvo u kome je u posljednjem kolu Goran lomi oba modela. Pa je čista sreća da nema petog kola, jer onda bi Laca sigurno osvojio ovaj pekar. To je tačno. Molim 14 makseva od 20. To je izvanredan rezultat, 70%. Zamolio bi gospođu Maju Astaloš da preda Goranu ovaj pekar. Pa ja mislim da neću da se posveđa s njim. Pa ja te da. To prelazni ili ovako? Ne, ovako. A evo idi kova. Vidite šta je pekar. Dani, dođi me. Uspeh. Dobro analizira, gledajte i dopruke. Namermani. Da. Ne sam bolje sliku da ne valja pa. Rezerva, 2 milijuna više. Nikada nisu dali. Ja bih nešto rekao na kraju. Samo izvoli. Samo izvoli. Moram da kažem da mi je neobično drago što sam pobedio na ovoj ligi. Ali iz jednog bitnog razloga. Neša je podigao takav jedan nivo ove naše lige sa svojim izveštajima, snimanjima, obradom podataka, da je to stvarno dobilo jednu stvarno ozbiljnu težinu. Ovo do sada nisam i teo da se prodim jer nije imalo, ali posle ovoga što je Neša uradio za ligu... Kad je medijski praćeno toliko... Kad je ispraćeno medijski, stvarno ja nisam mogu da ne pobedim. Čovječe, dobro su stvari, 10.000 Bravo.